Po naređenju generala Dudakovića, 16. septembra 1995. godine krenulo se forsiranim maršom prema Ključu. Nakon žestokih borbi na Laništu, u Velagićima i Pudinom Hanu, oko 21 sat jedinice 501. i 510. brigade pobjedonosno oslobađaju Ključ. A de mi kaže, Gotovina ulazi u Ključ, kažem ja mome komandantu brigade Šarganoviću, kažem, pazi, dodaj gas, pravac Ključ, da uđeš prije Hrvata. Mora Ključ biti naš. To je naš ipak, kako se kaže, kraljevski grad. Ja sam prešao jedno 70 km pješke. Samo nemam čarapa mi je. Znači, odvozi nam do Ključa, je li tako? Isprava, tiket. Kako je bilo? Šutirla, pod kontrolom sve. Bilo je sve pod kontrolom. Sve u redu. Sve u redu. Sretno. Ajde u zdravlje. Sretno. Prijatno. Po prvi put vidim brigade moje u napadu, u vodnim četnim kolonama. To je kao kad gledate Mravnjak i tad možda, ne znam da li su mi suze krenule od radosnice ili imaju one žalosne, a imaju od radosti. Jesmo li mi tolika sila?